Handağımızdı güylep şaşmayın, men kol çapsanar başlayın. Hey! Halkını vırdap şaşmayın, ujindi valakan çapsan başlayın. Ujindi sürep dursanar, ulu söz mende taptayın. Aldıdan atalarım oldurat birinciğin, alardan batan alayın, alardın kımbat başların aytkılagan divattayın. Bolbosa sır gerek eken sırdaşka, mum gerek eken mumdaşka. Hardaqtu tabıldın atabız ganan ruhsat bergin ırdaşka. Sizleri bata vermesener garacı gelecek jodu burgakta. Sizlerden kuvanada möngdöngön manasçılardın jodu deymandan alamdı kaptap nur bassa. Bugün Aksu'nun geldik yerine, Bolbosan Aksu'nun geldik törüne. Aksu'nu koşu vırdaylı mınan ar bir aytkan gevine. Mına geng manas dep jarsalı vırdap gele jatavız. Kam manas kılgan iş üçün egemendik doğur görüp mündip jırgap gele jatavız. Başkalarga aldırбай, başkalarga çaldırбай, Gelemet joldan garacı mintip jırgap gele jatабыз. Andыкtan manas 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 dep бүгүн жар чакырып алалы. Жакшылап сүрөp койгула бүгүн алдыңдан эки баланы. Мен болсо көлдүн баласы, Gölді көбейген санасы, мен болсо көлдің баласы. Uzagırak кетпестен конокко кезек берейин. Тогуз торолук жан досум гана токтолбой аңырды сабачы. Мен багың улуулардын артынан уютуп ырдап турайын, учурду колдон кетирбей. Анткени өмүр кыска турбаймын, аны жашаш керек өкүнбөй. Алырап турат жакшы кеп айтты, ааламды нур каптасаң ал аталарымдын салган жолу деп айтты. Buyursan atalarından al jolun жаштар бассын өчүрбөй. Жанажаңы киргенде biraz el журт көп эле, азыр азайып кетип баратат жанагы чыңчык чокуган жанагы күн караманын бетиндей. Анан туке сени жакшы көрөмүн, азыр акындар аз өзүңдөй. Мен болсоң эптеп септеп бир акын, söz жокtur senin sözüңдөй. Anan karantinde көп жатып булугуп калган экенсиң. 7 күн тынбай ыр төккөн, 7000 сапты шыр төккөн. Дал ошол жеңи жоктун өзүндөй. Анда жерге мен ырды сунайын, калкыбыз тартпасын эч бир муңайым. Мынабы лак бата берген калкыбыз баспасын жолдун ылайын. Анан жеңи жоктой акындан Токтогул катар бир жүргөн. Анын Токтогулдай атабыз жеңи жоктон билесиң, 4 жаш кичүүң эмеспиң, аны да калкымаң айтып сунайын. Мен дагы сендей жигиттен 4 жаш кичүү баламын. Карачы жазганын тагдырдымын, ушундай кылып карачы жазганын аттың кудайым. Анда сен жеңи жок менен, жеңи жок болсоң алкынып, а мен сенин жаныңда талпынып, Токтогул болуп турайын. Бой калдым,
Algaç aytpay salamdı. Mına bul kaptaldan girgende karacı tappay kaldım çamamdı. Atayın geldim alıstan degin Aksu'nun elin aman mı? Oy desem pörde ölen arangol çaktım uyattılığı adamdı. Jakşılap kol çap tursalar biz dağı şiltemiz algan adamdı. Andağına kan menen dem verip jakşılap sürüp aldılar. Bizde okşoşkon ne giyip alandı. Ardağım dostum Yıldız Bek, takımın cegir ölgürsün. Tireşehir'de memmeden dişe verme göncürsün. Ardaktap gelgen gezinde bulata saldın cön bilsin. Beni cengi çok özün tok dokul kılıp çatpayı tok dokul kim? Sen kimsin? Hep tamaşalavırdayız. Kaçanda bolson şimdi bulardı kapşıttan alıp cırgayız. Sebebi can dostlar degen uşunday karaçı kalagan cerden sındayız. Kardaktu kalkın karasan yeköbüz bir cerdin kızın alganbız olturgan uşul dosu da. Genmişkektin cerinin bir üç astaktın alganbız buldosum gayrak koşuna. Yeköbüz baca olgu alganbız bir varıp gen narındağı çokuğa. Kaçandan ırdap gelesin, camakta vırdı tögösün. Canan özün aytkanday dimele tok tokulday jönösün. Alturgay sahnaga gelgen gezinde müşindip kaptaldan jirep gelesin. Kaptakır kutulan albay koydum uşumdan. Kaçanda bolsa benim bir şunday şormale bütkönemiz. Oy tok doğul kim sen kimde dağa cevap vereyim. Karaşıp beker oturbay kamalıp çepke tosulbay. Tamaşalaşıp jürgön uşunday asıllar gerek dostumday. Oy men seni cengi çok degenim. Kalığız eğer güç bolsa dostum kardelegiyor otunday. Andan köz erçişip jürölü biri kuyup biri kulum biri tayınday. Biri terek bolsa ger biri canında öskön talınday. Biri eğer bak bolsan biri ömömösün bergen şağınday. Köbüs bir-biribizdi barklaşıp uşintip sıylaşıp ırdap jürölü. Bul ömrüdö degen tabılbay. Anda meni cengi jok desem tarındın, tok dokul desem tarındın. Andan köbüs el suttangan dostum bolonu. Bayırte ketken ömürdön bayağın el mirmetmenen zayırday. Anamay tazın söstü çenevey. Sorma bütkön neme dep çata dokşoyt. Bul meni buçkarına tenevey. Andan aytkan sözüngö mendele jo beren alam genevey. Sorma bütkön dep koyot. Menin timele baktıma bütkön nemede. Жалғыз аттан чаң çıkпай, қаласа жалғыздап қанаған жерге жөнөгүн. Қачанда болсоң ержитип менің қызматымды сұрайсың. Анан ел алдына келгенде ергип қайра көлөмөй. Болбосоң ушинтип сөздү теремин.
uşumday dostum önөгüm, kay жерден kızmatın takır ayaba, senin baktın ele bütkön ememine. Anan ekөөbüz birge bolalı, özök menen tamırday. Ekөөbüz birge bolalı, çıdam menen sabırday. Ekөөbüz birge bolalı, kadimki başkalarga bağınbay. Zayırbek menen Elmirdin ayabay sonun kozgodun. Ekөөbüz kүйüşkön doston bololun, anda kamçıbek menen sadırday. Oşonu ayt oşondu. Çetişip alma, kim sadır kim kamçıdı. Жаман болса досторың ал, хам болса да зек болот. Жақсы шықса досторың ал, зек болса да бек болот. Екеуі саясатқа малынбай ырдасақпы деп тұрам, анткени саясат деген сазыгыш бираз, мына бул сарсана кылып элимди бираз арт жагы жаман кеп болот. Али рас камчы менен садыркен, асылдар жоктур булардай. Аны да айтып өттүң да мына бир ордуңда тура албай. Мен делең айтып берейин, мына бул медерим кыргыз эл турса мен делең айтам уялбай. Экөөбүз ээрчишип бирге жүрөлү, ал тургай булбул менен улардай. Талыкпай бирге жүрөлү, мына бул такмаңдайда олтурган табылды менен кубандай. Эми тетиги шуба кийген эжекем жалаң эже биз эшиктен кеп айтты. Билесиңер эмнени айтты? Силер мына бул жанагы залда турган кыздарды көргөндө бизди карабай калат экенсиңер деп айтты. Мандем баргоң ал сөздөң эжекең ал сөздү билбем эмнеге айтты. Андан эже бизди мактайлы. Зама ким болот турбайбы, кантип сизге жакшысын кептин таппайлы. Мына бул үркөрдөй элдин алдында үмүтүңүздү актайлы, бир аза бирди дагы сактайлы. Эжекебиз кандай экени карачы, шубадан эле жатпайбы. Ой эже, шатыра шатман жүзүңүз, дагы эле шаттангыдай экенсиз. Дагы эле суук көздөрдөн сактангыдай экенсиз. Мис 2021-ге буйруса катталгыдай экенсиз. Сулуулардын сынагына сиз калышпай аттангыдай экенсиз. Кээ бир макияж жапкан кыздардан сиз кыйнамактангыдай экенсиз. Десем эжекем иштен шаңданып, чын эле ушундай сулуумбу деп олтурбайбы таң калып. Тамашалап койдум да кала көргөнбүз алданып. Бирок оң тетиригейде бизге байтабыз жайгарып, ушул ак сууң эле экен, төгүлүп турган берекең, акындарың аксыга келип турган кезекен, акындарга калкыбыз алаканча өзгөчө дем күчтөрүн аянбай берип турган кезекен. Эми туге мына бул акыйкат үчүн токтобой биздин агыла берсин терибиз. Бактылуулук жолунда дагы да басылбасын демибиз. Чындык үчүн арбак, чындыкты айтып жүрөлүм, мына бул чылпак баспай көзүбүз. Арбак элге чыкканда дайыма чындык деп чыксын сөзүбүз. Ош кыйыш заман көп көрүп, оор күндү баштан өткөрүп, азыр ойлонуп калды элибиз. 30 жылдан бери карай бирок оңолбой койду бегибиз. Эми Кытайдын пулун санабай, орустун көзүн карабай, буйрусаң оңолсок экен эмибиз. Эй, баракелле!
Bul Yıldızbek menen aytışkan Karaçı Cılalek'tele terdegen Yıldızbek'tey dosum var dep men dağı gün sayın jırgap şerdenem Korup boyırdaşıp jatamın Karaçı toğuz toroluk ermenen Canang ular menen bulbulda yercişip jüre vereli dey Ular menen bulbuldun yercişkenim vapşe görmedim Anam argimge verse layıksız karap tursan gen jaman Tübünen mıktı çıkpasa tükürüp ketken jer jaman Gül vakti günde sulatsa gürüldöp gelgen sel jaman Yekövüz dostuz dep jatat Bek bolovuz dep jatat Boğul dosum er jaman Kokustan zek bolup bek bolup ketsem sen jakşı zek bolup ketsem sen jaman Anan janatan sonun kakşadın Hayavay çıktı taskağın Manastın kımbat gününde Manastı maktay dep dursam diyakta zama kimdi maktadım Ay gönlü maktay dep dursam Karaçın ayımdardı maktadım Deli saptan jasbastan Manasındı maktayın Atayım bugün gelgen son Halasındı maktayın Sileri oldup jatkanda Kakıldayın kakşayın Manas dep Günde vuran salada Manastın aysa hoşun dip At karılat de oyloyum Atalardın talabı At karılat de oyloyum Götörülöt de oyloyum Uşulay gül manas bayana Karap oldursam Kırgızga bütün jetkendey Korkoktor manas okusun Emgegin bilen albasa Çorkoktor manas okusun Aldırgay oluna uğuz gelişse Hep tüylör manas okusun Geptin devin düşüngün Gep tüylör manas okusun Aldırgay bir öğlen öştün albastan Gep tüylör manas okusun Uğlunda manas okusun Kızında manas okusun Oşunda ruhtun tan ötkü teti gibi yik çokusun Bolboza Manas dep Uğluna manas singirgin Bolboza manas dep Kızına manas singirgin Manastı bilisen oşan dep Karaçın üyrötö bilgin jakşılap Manastı bilisen barınar jarkırap turat taktıvat Kam manas ey singen uğul kızdın aytkıla Cin şaytana kanti basgırat Ben biraz azırak kettin arnayımın Biraz çıdap uğup bergile köptelen vaktın ardın albayımın Oy mınavıl manas turçular tursa manasta aytpay Zama kimdin aytat deyt Ağada joğumdu kandayımın Emnege manastın aytpaysın deyt Ağada joğumdu jakşı arnayımın Manastın aytpaganımdın jönü var Yemesen uğup turgunun sözdün men da oң tetirin Taldayımın Mınavıl manasçılar turganda Ayköl manas bayanın alardan aşıran aytan albayımın Ey bara geldi Emi tugen aytışam deseng men mında tardışam deseng men mında talaştan taktık jarala talan tardın emese taktap alalı gel mında biroqa karşılaşkandan bayda жоқ kadırlar kedet ankeni karı jaşı deң mında kaldaygan aksuң el mında akbataсын elimdin alayın dep geldim da kızıl tildin ayanbay çabayın dep geldim da kıyla jerge sen menen barayın dep geldim da akbatagardı bergilem mına key akbatagarga silerdim kalayın dep geldim da бүгүнгө bir vurdap jürölüň uşul göğülün açıp eldim da Anan Toğustoro'dan atayın silerdi sıylap bul jergen atayın gelip oldurgan Oşol kapkara uğlum men mında Ey bora geldi Akımдар vakt Kılca şoğala degen toktolup
Emin ançalınca gep getse kala görmegin şok bolup, sen dağı jalbırtap dayım güye bir jalının öçpöyi çok bolup, alısты göstöy buyursan atıla vergin ok bolup, anam kalgıca jürek tok dolup, ekөөbüz jüre vereli dost bolup. Ey vale vale. Dostlar yaşasın.